पाउसदे मफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी इंडियाना कैदौंगैदा लांदा पुनिंग थौगते अदुबो सिंग रखपसिंग थुगाइननबा कैपेबिलिटी खुदेंगमक लाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना ngasi हाइख्रे इंडियाना कैदौंगैदा लांदा पुनिंग थौगते अदुबो लेबाकी लम ngaknaraba ngamkhayda सिंग रखपसिंग थुगाइननबा कैपेबिलिटी खुदेंगमक लाई इंडियाना लांदा कैदौंगैदा पुनिंग थौगतबा लेते अमसोंग यमलोनबसिंग मतम पुनमक्ता नुंगसिनबा मरिसिंग थंबा पामी हना मांगना हाइके अदुमोइनबा ngamkhai faringda karigumba singnarakpa tarabadi singnaba khudimak adu mayoknarabagi Indian Army ki capability adu lai amasung tholakpa phibam khudimak thengnanaba thorang tawri han Arunachal Pradesh ki Siang district ta Siam Brace Gova thong adu sanghapagi thoromda wangangbada Rajnath Singh na haike India amasung China ki troop singna Arunachal Pradesh ki Tawang sector ki manungda line of actual control LAC adu ki paringda December 8 da Funaki amasung baduda nakan animaki miyoi khara songnaki mafam masda border roads organization BRO na sawa anova thong asina mafam asigi miyoi singkidamak sathok sajin khudong chanba khaktana dana forward area sing the drop sing heavy equipment amasung mechanized vehicle sing khonglei thuna sangsin badasu mating oigani hana mahang haike West Yang amasung Upper Siang district sing gimarakta aulo yingkiyok lambi da meter samagi class 70 steel arc superstructure adu border infrastructure fakadana na palupa kro 724.3 sangna BRO na packet kiba project kun ganipan ki banung dagi amane Rajnath Singh na BRO gi ate project kun gataret adusu barsul oina sangha gi madugi manung da Ladakh na nifan Jammu and Kashmir da mari Arunachal Pradesh da manga Sikkim Punjab amasung Uttarakhand da ahum amasung Rajasthan da anini Mana project sing asibo armed force singi operational preparedness kan kadhanaba loinana Arab falamdam singi socio economic sakhat hanana pagangkhai ki mafam sing sakhat hanana pagi mai kaida government amasung DRO na leptana honarakiwa atogi khudam amani haiki BRO na 2021 da infrastructure project samakasupna adiloisin kre hadiba project kungani fan asiga loinana PRO na lisingani kungani thoida record oina infrastructure project samakasupna ahum lebaki mafam thakathoki ana defense ministry na haiki China amasung India ki troop sing ki marakta tawang area da December 8 da mayoknakiwa adugi matung Arunachal Pradesh da lakpa mahagi ahan bakhongset asida ngase Defense Minister Rajnath Singh na infrastructure fagadhan ba asina ngamkhai ki lamdam sing da leibam yam ki pansida ahongko puraklagani amasung masi lamdam masi ki damak game sensor amani haike Tampa ki lamdam sing dadi government smart road sing semkali adawa ngamkhai ki lamdam kya dadi lambi sing thoina leite lam gyamrum tangai fatrapa track sing powerful leite asing bamanung anjin ba mafam sing da government electricity telecommunications education amasung health kumba connectivity mathau tawa tangai fatrapa amenities gat loinana welfare scheme kya barom pahit kre han mahak na haike mana haike nokpok asia da satna bagi thong ama oiwa maramna awang nokpok lamdam sawkhat nanana bana government ki maru oiwa aduni awang nokpok asi lebak pumbagi development atu khakta kinatana trade Travel amasung tourism ki oinaso nongpok Asia ga leina bambari sing kangkhanan habagisu maru oi Fazarabasu amasung mahausa gi oiva arisas na bek thalabasu awang nongpok lamdam pumbabo development dagi thausa habidan athamlagle ning tamlakhi wagi sai kyamron ki matung phawasida security ki hiram sing natraga connectivity ki mamingda lamdam asibo thausa directory amasung tangai fatraba facility sing phangdana laire masina lamdam masake setmelon da chauna akai fi aina mahang haike Nakalamurum da Sina matumta na lagpo warip na Land of Actual Control from Mafam hongtok na nabahot na re S. Joy Shankar India ki External Affairs Minister S. Joy Shankar na nga si Sinaki mathagta akan mabaral sira na Makoy matumta na lagpo warip amana hausik lairiva India madisina aniki marakta lairiva Land of Actual Control LAC asi mafam hongtok na nabahot na ri hanafong torakre Nga si Australia ki Zipto Forecast ga akanaba Broadcast ka akanava unava amadhai levak ani asigi yana warol amadha hujik leiriva LAC asi nakal amadagi oiba warepta hongto hongsin tawroi dabane Adumoy namak sinaki mikedagi LAC asi makoy matomta na hongtok na dabagi thawrang tawdon da leirambane marmaduna oirakliba thawong asida nakalani gi oiba chawna yana dabagi thawong ama thoraklagani aibasi mamang da thoki bathabak sing asaki oire haina Joy Shankar na phangdorakre LAC ki nongsuk thangbada leiwa pangong lake amadi Galwan Valley asi sei khara asida India gi facing point oina leirakli bane nongvok mai kaida leiripa tawang asina India sina ani gi khwadagi nauna sayna bamafam ama oirakli hana mahak na maka ta ki
ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯏꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯜꯂꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 10ꯗꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ 13 ꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯞꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯨꯁꯨꯟ ꯃꯣꯟꯗꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯏꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯅꯥꯅ LAC ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯖꯣꯏꯁꯪꯀꯔꯅ JEF2ꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯅꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯏꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯆꯤꯅꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯆꯤꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯗꯨꯅꯇ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ क्लियर ओइबा डेटादा जुम्फम ओइबा रेकॉर्ड ngakani maramasiना sinhana makoina chummi hana phongdorakpada yamna luba wafum oigani hana joysankarna makha tarakle junta legana oza amagi matakta miyatpa amade lanawbugi charge tawduna sibagi dande pikre Ayer year wadi region gi Mian Aung township da sahi ma hian bagi mamangda primary school teacher amana Myanmar gi military am hat ki habagi singnawa leibana mahaki matakda mi hapagi charge tawbagi loinana junta legana control tawba court amana haukiba irai numita oza adu sibagi dandi lagdokre haire primary oza oriba sahi kunga manga dangariwa Aung Khan Kiahovo mahaki matakda lanawbagi madi hatpagi maral lei haifa charge tawtana sibagi dandi ase pikibane English ingani kunga mathoigi October thada thafia kone da leiwa man Aung Bales da gyat ki hana khangnaba Myanmar gi military amana ngmaida kaptana hat ki habaki marida Kiahovo fagalaba matung mahaki matakda trial chathaduna lakhibane Myanmar ki military lenga ki mayukda sathaba civil disobedience movement da Khan jauna sarugya ki habaki maralda mahak movement adu satkiba sehul amal leiraga mahaki matakda Myanmar police na section 302 clause 1 clause B amade section 50 e counter terrorism law ki makha damha ko fakhibani wairagli junta ki sibagi dandi asigi mayukda ai ya wadi region ki elected MP amana weladu arhanba waini han akan bamong da yaning da bafong dorakre maming haido o ya da baliba ka sigi law maker amana fong dorakpada na wairiba primary teacher amabu sibagi dandi pi bagaloinana manawaza oiduna hawgalakriba mahiroi sing arhanba mai kaida pudana mangalagani ana kona sirakliba maral asi tasengna arhanba welne Taudu kaside sakti lana sinaba amadi sakti hena pambadagi misam karisu khangjadaba laiklesu hairaba miusingba atamnana sudatpi bagi mawngni hana phongdorakre Pakistan dagi sanglakiba kholai paiba miui ani BSF ki makuda laikhidre Punjab da laiba India amasung Pakistan laibak ani gi lonaba sarukda aranba mawngda changsilakna bahonaramba Pakistani intruder ani BSF ki makuda laikhidre hana mari naidaba official sina phongdorakle Official over report singi matungin na kulay fiber Pakistani intruder aniyasi tongan patok anito laikhidabane ngase yupung ni fan lom tabada Gurdaspur sector Pakistan dagi aran bamongda kulay fiber musing sangsen kre haibagi pau fangki baga loinana BSF na mafamodu da mikum nahom singna tabak tawduna laike Matamadu da jamna singna ningay oy pamongda kulay fiber miyoy emangang khoy ki sarukda khariba sampal manak nang sangchilang na bahonaki BSF ki maiketagi miu aduba mafam atudagi handokhinaba warning tawrabasu khulai faiba miu atuna mahaki nomai adu thangkaduna security persons in the singnarakpadagi mahakbo mathau doriba BSF persons in kaptuna hatkibani atopa thaudok amadana Amritsar da leiwa Daria Mansur village da singnaningai oiba mongda miu yamanga khoi saruk lansin du changlak pathengnaki madu ubada security force in mahakbo lepnadab amadi mafam atudagi handokhinaba khanganki
अदुमनमक मियोय अदुना सिक्युरिटी फोर्स के वफम अदुबा ताबगी महुता मखातना मांगलोमदा संगसिलकपदगी तंगाई फदना सिक्युरिटी फोर्स ने नोंमैना कापगी थौदोकदा मियोय अदु खुदकता लाइकनबा ngamdana सिखिबने मियोय अदुदगी नोंमै अमसु फंगबा ngamखि हाइरे ngasi सिक्युरिटी फोर्स ने कापतना हाटग्राबा इंटरसिंग अदु पाकिस्तान दगी संगलखिबा ngakतनी करी मरमगी दम मकोइना संगलखिबनो हाइना हौजक फावगी ओइनदी सबसाना खंगबा ngamद्रि हाइरे मेक्सिको प्रिजन दा सथगिबा एटेक मियोय 18 सिखरे कार्टेल की किंगपिन नानथोक्तुना सेनख्रे मेक्सिकन बॉर्डर टाउन जुआरेस की रीजन दंग थोकिबा मसखंगदबा नोंमै पाइबा मियोसिना सथबा एटेक अदुदा मियोय 18 हातकिबगा लोइना जेल अदुदा लेबा कार्टेल किंगपिन मसामका लोइना मियोय 19 जेलदगी नानथोक्तुना सेनख्रे आना लेबाक असिगी अथॉरिटीना फंगदोरग्रे लेबाक असिगी डिफेंस मिनिस्टर लुइस क्रेसेंसिस्को सांदोफाना फाउगी मिफम अमदा हाई मसखंगदबा खुलाई पाइबा मियोय खराना आर्मर व्हीकल अमदा लाग प्रिजन अदुदा मसिंग खंगदना नंबै कापसिनबगी थौदोकता पुलिस पर्सन की यावना मियोय 18 हातखिबने अथॉरिटी की मेकेदगी फंगदोरकपदा नौमाइसिन नुमितकी अयुक्ता थोकिबा थौदोक अदु अनोबा सहीगी मी यामना तिनखनरकपा अमदि जेल अदुदा लैफा फादोक तारबा मियोयसिंग इमुंग मनुंगी मियोयसिंग उनबा लाकपदा थौदोक अदु थोकिबने अहानबदा मी सिबगी मसिंग असी 13 अना पुलिस की मेकेदगी फंगदोरखरबसो मथंगी निंगथौगापा नुमित्ता असीबा मीगी मसिंग 18 दा हेंगलखिबने थौदोगदुदा प्रेसिडेंट गार्ड थरा जेल लेबा मी थरेट अमदि नौमै पाइदुना अटैक तौरिबा मियोय अनि पुन्ना 18 मफम अदुदा सिखिबने एडेक अदुदा जेल लेबा मियोय 19 नाथोक्तुना सेनखि मखोयगी मनुंगदा कार्टेल की किंगपिन ओइरबा एर्नेस्टो अल्फ्रेडो फिनोन डी ला क्रूज मियामना एल नेटो हाइना खंगनबा मियोय असिगा कोनना मियोय 19 नाथोक्तुना सेनखिबने मखोयगी मरक्ता यावखिबा कार्टेल किंगपिन असि लॉस मेसेलेस्ता बेस तौबा जुआरेस की टॉप गनमैन ने मागासी कार्टेल की थबक थरम पंबगी असिन अरंग ओइवा किंगपिनी आना लेबाक सेकी सिक्युरिटी मिनिस्टर रोजा इसेलो रोड्रिगेज ना पाउगी मिफम अदुदा फंगदोरखे ताउदोगदु की मतुंगदा लैवा कासीगी पैटर्न अथॉरिटी ना लैतातबा फिबम अदु लाक्सिननबगी दमक पुंगनिंग संगसिनबा हौखे मागादाना थीबोंबगी तबक सथबदा वीआईपी जोन अमदा ड्रग अमदी यामलबा सेनपम सिंग फागत पंगमकी आना सिक्युरिटी मिनिस्टर ना फंगदोरखरे तोगलिबा थौदोक असे स्टेट लेगाना दायित्व लौफम थोगी मरमदि फेडरल अथॉरिटी ना थौदोक असिदा खुथिंजिनबा याबगी हक लैते हाना सिक्युरिटी मिनिस्टर ना मखा तारखरे सिक्युरिटी मिनिस्टर ओइरिबी रोजाना मखा ताना फंगदोरकपदा स्टेट अथॉरिटी ना सिक्युरिटी मिनिस्टर गी माइकेदा प्रेजेंट असिदा ख्वाइदगी साथीबा फादोक तारबा मियोसिंग खुदम ओइना नेटवर्कगुम्बा कार्टेल की किंगपिन असि अतोपा बॉन्डीसिंगा लैमिनरिबा असिदागी तोगानबा मफम अबदा थमननबा आइरखिबसु लैते तसेनमक असिबा का हेन तमथिबा बॉन्डीसिंग असि हेन सेक्शन थरक लौकटबा जेल अमदा थमननबा स्टेट अथॉरिटी ने सिक्युरिटी मिनिस्टर दा हानना खंगलकदबनी हानसु रोजाना पामिसिंदा थमलखे अल अक्सा मोक्सदा सप्तनवा इजराइल की सिक्युरिटी मिनिस्टर इटारमन बेन गावर वार्निंग तौखरे इस जेरूसलेम लेबा टेम्पल माउंट हाइना सुखंगनबा अल अक्सा मोक्स चतनबा पैलेस्टाइनियन ऑफिशियल सिंग अमसोंग फैक्शन सिंग इजराइल की नेशनल सिक्युरिटी मिनिस्टर इटारमन बेन गावर वार्निंग तौखरे इजरायली मीडिया रिपोर्ट की मतुंगिना बेन गावर पुलिस सलीबा चयूल की मनुंगदा अल अक्सा मोक्स की कोर्टयार्ड संगनबा वरेप लौरे करिगुंबा महना मोक्स अदुदा विजिट तौबा तारबदी मदु सही मगारोंगी मनुंगदा इजरायल की मिनिस्टर अमना मोक्स अदुदा सत्पा हानबा खोंगसक ओइगदौरिबने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की एग्जीक्यूटिव कमिटी की सेक्रेटरी जनरल होसल अल शेखना स्टेटमेंट अमदा हाई की मदुदे बेन गविन सिक्युरिटी मिनिस्टर ओइना अल अक्सा मोक्सदा नंफुदा संगनी हाना किहलिबसी इफुंग फोंगना पैलेस्टाइनियन सिंग उसितबा मदि इकाइबा नाइदबगी थवंगने गाजा द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रेस स्टेटमेंट अमदा हाई की मदुदे अल अक्सा मोक्सदा विजिट तौबा हाइबसी इरांग अमदि मिसी मेना थोगनना बसिनबनी इजरायली मिनिस्टर अमना मोक्स असिदा सत्पदगी लाकवा अफफदगी फिवम पुनमक इजरायली गवर्नमेंट मायोकनगदबनी आन स्टेटमेंट अदुना मखा तागे सैलगसिदा गाजा द लेबा इस्लामिक जिहाद मूवमेंट हाइख्रे मदुदि बेन गविन अल अक्सा मोक्स संगबा हाइबसी साथीबा इरांग लाकनदबा इनवाइट तौबने जीवसिना टेम्पल माउंट हाइना खंगनबा अल अक्सा मोक्स असि मुस्लिमसिना मखोयगी अहुमसुबा ख्वाइदगी सेंगलबा मफमनि हाइना लौबगा लोइनना जीवसिंगसु मखोयगी ख्वाइदगी सेंगबा मफमनि हाइरेबने यूक्रेन डोनेट्स्क की मॉस्को न कंट्रोल तौबा मफमदा आरोग्य डेटेक चथबदा रूसियन ट्रोप हुमफोगहमदोय सिख्रे डोनेट्स रीजन की मॉस्को न कंट्रोल तौबा मफमदा लेबा फैसिलिटी अमदा यूक्रेन आरोग्य किया कापसिनदुना सथरकिबा अटैकदा मफम अदुदा लेबा रूसियन लानमी हुमफोगहमदोय सिख्रे हना रूसियन क्लेम तौख्रे
मधु था तरा इहनबगी ममांगदा लान हौखिबदगी रशियन फोर्सिंगदा यूक्रेन चथगिबा ख्वाइदगी साथीबा अटैक्सिंग मनुंगदा अमा ओइगे US na supply to precision khulai amasi danda chthakiba strike aduna Russian forcing da anova saithing ama viki andak da Ukraine ki counter offensive da faring na saithing kya nangkraba Russia ki mar oiba target sing da Ukrainian forces na US na piva khulai adu sinaduna attack kya mai fang na satharage Russia ki samra region ki governor Dmitry Azarov ki matungina Ukraine ki rocket attack adu da lamdam madu ki mioi ki hasi ki makip ka town da rocket strike adu na mioi ki hasu sohan ki Ukraine funa rocket taru kapla khibaki munungda rocket ani lamakhang da kapthagi ana Russian defense ministry na phongdoki rocket strike adu da facility adu ga nangna thamba ammunition chawna vokhai ki maduna maram oraga attack adu da mi maseng yamna sirebani ana media report khara da panki Sairagas da New York if tagi hona Russian Ukraine ki capital Kiev da hanbana idana attack sa tharakli ningthaukapan mitta Russiana Kiev tamna drone nifogi mathakta thajilaki Tawigum masung drone kradi kaptaba ngamki anakipki Miyar Vidali Sechona Fangdoki Questcona Fangdoki Miyar asaki matung ina Russia ki drone attack adune energy infrastructure facility sing amangata thuan ki bagaloinana city district amada asowa pakhaipi thaudok amasu thogan ki Tawigum masung adu drone singna natragana atai munition singna thuan kivra habagi kudaki oiba pauti khangbagam kide Sairagas da Russia na Iran na sava side drone sing sinaduna matam sagna attack sathanaba thorang tawri ana Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na phongdokre ningthauka panumita hanagum leibak miam da video address ki kudang da wangang ki ba President Zelensky na haike madudi kumja lising ani kulumdoi gi angan basarukta lan hokibadagi Ukrainian Armed Forces na Russian drone marfu hena kap thagre sahi uba sukna gi nabin ini da hujilakpa matam masida Ukraine da hujik pawuda kap thagiba Iran na sabad drone masing marfu hele masing asi atho matam da hengalak lagani haukiwa chaiul khara asida ahingi matam ayam drone attack sing lambaram odana nil khongpa kya thogan thona lagli Zelensky na makha tan haiki madudi Russia na side drone sing sinatuna attack sathanaba Russia na thawrang tawri haiwa pau aikoina fangle makoi gi pandam di aikoi gi land get resource panmak pumloi lohen bane aikoi gi miam gi pangal mafung phana mangan ba air defense amasung aikoi gi electricity fail uhenba haibasi Russia ki thawrang asigi pandam ne Ukraine Donetsk ki occupied region da asoba rocket strike ama pangthok ki haibasi kimda confirm tawkiba matung pungkhara kanaraga Zelensky na wafam asi phangthoraki bane Maragasida Ukraine na sathakiba strike da lanmi homfog homdoi hatkibagi dama Russia ki maikei da hiena asawba hengat gre Nangna sathakiba Ukraine ki tamthiba strike amada Russia ki lanmi kaya hatkibagi dama Russia nationalist amadi leibagasi ki lawmaker kharana landa aduda command tawkiba lanmi sing adugi madakta akanba dandi pigadabani ana demand tawrakre loinana Russia lenga ki maikei dagi makhoi ki lanmi kya tamthiba mongda hatkibagi dama ka hena asawba phongdorakre haire Yamna tangna thokpa thaudok ama oina Russia ki defense ministry na phongdorakpada haukiba lising ani kulumdoi sahi hoban mitta Magipat leiba vocational college matam kharagi ona Russia lanmi singi barek satu leiba mafam amada Ukraine ki lanmi sina akan mamongda landa sinduna Russia ki lanmi homfom doi sahi hoban mitta hatkibani mafam adu Ukraine ki regional capital oiva Donetsk ki eastern region da leiba Russia na loksilava twin city adu da thokibani Ukraine amadi Russian nationalist kharana lanpham adu da sikiba migi masingasi kahena wangna samagi matakta siki ana phongdorakrabasu Russian official ki maikai dagide Makoina paribat ni sibagi sangadu kahena pasin bani ana phangdorakre Russian predict kharana phangdorakpada Russia ki lanmi singadu makoina lairiba kem aduga naknana nongmai maru kya thampam oiba mafam maduda lairinga da US na sabwa SMARS rocket for launcher mari kapselakpadagi lanmi sing chawang na sikibagi maram oikibani mafam masadagi Russian bo lising ani kulindoi kunithoi ki December 19 ki ahingda kipa masung Ukraine ki tongan ba city sing da drone attack sathagibani Ukraine officials in the phongdorakpada Russia na January gi tang anida Ukraine na control tawduna leiba Donetsk region gi Yakovlivka village da akan bamong da attack sathakiba laiki Moscow na phongdorakpada Ukraine gi governor ana leiriba Luhansk region asi Donetsk jumla nana leiba industrial area ni ana claim tawrakre ngasi leiba pupan metasu Ukraine gi lanmi sina Russian occupied tawduna leiriba Savatov amasung Kaimena da jamna khumang sausina land changlakhi ana phongdorakle Luhansk governor Serhiy Haidaina Ukraine ki television da phongdorakpada Russia lanmi sing artillery amadi sel animak mafung phanasin aduna yamna khumang chausin makoi gi madakda landana ba thorak lokat pa hokre atumanak makoi gi khulai sing adubol laina ngak thok pangamba
आर्टिलरी मैन सिंगना हेना फबा परफॉर्मेंस उतुना रुसिया की मथकता अयनबा सेलमदे रॉकेट सिंग काप्सन गनी अमदी मखोई की खुजु खुलाई सिंग पैदुना थमलिबा बैरेक्ट मरु खरा खतना लोइसिनदबा पंदम थमली हाइना फोंदोखरे तांजासिना यूक्रेन की मिलिटरी जनरल स्टाफ न फोंदोरकबदा लिसिंगनी कुनगनी थोइगी डिसेंबर 18 रुसिया न लौसिनदुना लेरिबा खेरसोन की खाथंगबा रिजनदा अकनबा स्ट्राइक चथदुना लानमी की रुसिया की लानमी क्या हातपदा नतंदा लानमी समंगा हेना असोगा पन्नगन की अन फोंदोरकले नाकलमरोमदा यूक्रेन दे अटैक तौखिबा रुसिया की ड्रोन सिंगदा हैप्पी न्यू ईयर थाबो ओके लिसिंगनी कुलुमदोई की जयहौबन मिट्टा रुसिया ने यूक्रेन की मथकता ड्रोन सिनदुना अटैक चथरकिबा अदुदा यूक्रेन की डिफेंस फोर्स ना काफथागिबा ड्रोन अमदा हैप्पी न्यू ईयर हाइना थारंबा थेंगनाख्रे हाइरे कीपी पुलिस चीफ एंड्री नेविडोना अकाइबा ड्रोन दा थारंबा खुदियक सिंग अदु फोटो ओइना नमलग की फेसबुक दा चाइथोरखरे फोटो अदुदा इरिबा ओवरऑल अदु यूक्रेन की मथकता खुदोल ओइना फायर वर्क चथबनी हाइना इरि रुसिया मरोल दा इवा लोन अदुदा हैप्पी न्यू ईयर एज वेल एज बुम आइबो वाइसिंग थारमे पुलिस चीफ नेवेटोवना माकी फेसबुक दा थागलकवा ओवरऑल अमदा हाइ रुसिया मरोल दा इरक्लिबा लोंदा असिमक यामना महौक यावदबा मदि मबल लेतबा ओवरऑल ngaktane इरान साबा साइड ड्रोन द इदुना ड्रोन अदुना अंगांग सिंगना सानाफुम ओइपा लंपाकता पाइसलक्तुन अटैक तौरकपदा यूक्रेन की डिफेंस टीम ना काफथदुना थुगाइखिबने माखदरकवा अतोप पेले की पाउ अमखतंगा यामलबा मियम ग लोइनना फुटबॉल की स्टार पेले लाइरोन चनग्रे यामलबा मियुइ लागनी लिसिंग कुंट्रा की मनुंगदा नौना वसक लौकिबा प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला द सिल्वा याउना सांटोस की कोस्टल सिटी स्टेडियम द पेले की तवाई याउद्रबा हक्सांग हिप्लिबा कास्क्वेड अरोइबा फेयरवेल पिरमलगा सिटी की अकोइबा पेले की कास्क्वेड फुदना प्रोसेसन चलबा मतुंग लाइरोन चनख्रे सही अमरम कोलोन कैंसर लांथिंग नदुना लाक्लबा मतुंग होगिबा साइवलदा लाइहितबा मसागी सही मरफुगनी थोइ सोग्रबा पेलेबो पुंकुनगा मरी चुना बिला मेलमिरो स्टेडियम दा मेमोरियल सर्विस पिरबा मतुंग ngase yuk loisinduna miyam namha ki कास्क्वेड पुदना प्रोसेसन चलबा मतुंग लाइरोन चनखिबने म्यामना प्रोसेसन अदु माकी सही सामसोराबी अपोपेगी ममांगदा नायकलेबखि पेलेगी मसनुपी न मपी तारदुना बाल्कोनी दगी यंगथरकी ngase yuk हेलीकॉप्टर द स्टेडियम द थोंगलकिबा प्रेसिडेंट लुलाना सॉकर फील्ड की मयादा ब्राजीलियन फ्लैग न कुप्तना लेरिबा पेलेगी कास्क्वेड मनाक्ता पुंखाय अमरोम लेप्तना लेखि लुलाना फोंदोखिबदा पेले असि सॉकर प्लेयर अम ओइना अमदि मियोइबा अम ओइना चांगदमना निngay लेररोय हाइखि लुलाना संतोष टीवी दा फोंदोरखिबदा पेले की ख्वादगी ngakhlibadi mana kana amatabo hanthana yenglamde mipung khudimak chapmanada loinaramba asini haiki celebrity sing amadi authority sing su pele pu ikai khumda bodke FIFA की प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो न हाइखिबदा मालेम असदा लेरिबा फुटबॉल की एसोसिएशन खुदिंग द पेले की ममिंग स्टेडियम अमम थमना बखांगन गनि हाइके अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागजरि